Karai jong Presiden Donald Trump ban hiartma yaki jakashna nuklear jong ke Iran klam de mir jing mut pura bat ke US Congress kalabu yakar komle siliang halor ke jing le kabadon jing ma khamtam namar ba ka White House kala pentip lupa yaki nong yalam ba klido jong ka seng Republicans kat ba kala ino yaki Democrats tang kendiat ki jing tem kat ba ulam phang ke yung dorbar Mike Johnson unong yalam jong ke Senate Republicans John Thons bat chairman jong ke GOP jong ke Senate Intelligence Committee baro kila syak pensyai aswaban le ya kate ke kam ki perlok jong ki kim syamla syak pensyai chok chumar unong yalam jong ke Senate Democrats ula syak peniau daga White House om tak niat por swaban penmenapai ba ya kicing ki Pat ko office jong noyalam jong ka House Democrats Hakim Jeffries ulayo ya ka God Stacey Coles haswa bo Trump un penbena ya kane kinong yalam balakon ka Gangs of Egypt jong ka dorbar thoan bat kinong sensar kim syamla sya pentip swaban let sya commission kat kom kijinga tho jong arngot kibriu kibatip ha ya ka jinglong jingman bat kila ailat banu penpau kerteng banya keren ya kane we urips Jim Himis balong Democrats bahakman haga komiti wat benia jong ke yang dorbar ulaong ba ulatip yaki jinga ki haki social media kat ba ulaong kalong kakam ka ba om sultanat yau di khot bahak lido jong ke komiti wat benia kalong ka basniu ba om syamlatip yangi ong Himis haga Connecticut haga sniu blay haga CNN mereka long persya ya keriti sensar kari bangem syamlayo ya kalat banekren kum kinong mikmat jong ki paipa kiba khamdon jingta hak polisi bari kabakane kari klale hakipor plaslam kadai ka jinglong kaba pherbha kaba penjenjari ka sain perthei kaba kabadon na khmat jong presiden bat ka seng jong u katba ka US karung haka juk jong ka jing paharari kaba klem tikna rengkat berkecing hiartma kaba pla da kisipai ya ki jakashna nuklear kecing hiartma kaba klempat jujia menoro ha Iran utrom unmat ya kecing thebut haka kongres haka de katayo halor karai jong ka portma na usen stem kaine diva kaban tha ban wengno ya kisipai jong ka United States na kicing le persya ya ke Islamic Republics jong ke Iran ki bom syamla aibor da ka kongres kawepat karai lawan ra dagi nong thawan na baro arliang mamla hak yung dorbar jong ke US haka ju kapor ka sarkar Trumps ka kmelinti ba ka kongres kan pha lais pa san phobilion na ka banta ka jinga dari komisi banta jong ka an penlat khajna ka ba he jong presiden ro ka ba lai chen sya ka jing thebon labu ban ai jing tip yaki senator haka singi balang halendet ki jing khang halor ka jinglong jingman ha Iran ka Caroline Leavitt ka secretary jong ka tanat pathai khubor jong ka White House kala ong ha ka singiu blay ba ka White House kala penlong yaki jingken tho burom jong ki arliang mamla syakinong yalam jong ka kongres kala ong ha ka social media ba ka White House kala kren batka uschumer shwa ka jeki reu tau nong yalam jong ka yung dorbar Jeffries syamala bani kando hendai lapan tip lingkot ya kat bau presiden udon kabor kum noyalam sipai jong ke US ban hukum yaki kam sipai pakerpang kanu kono kacing penjalan por haka portma kan don kam yaki cing bet na ke kongres kayeng dorbar bat ke senate kila aibor ban le yaki kam ha Iraq Afghanistan bersabar hadin kecing syak tombor haka khatway tarik September arjarway Maria penbena ki kam jong Trump haka jan met jong kaski sajan ulayo ya kecing kersan ke bastet na ki nong yalam ke GOP haka kongres Johnsons Thons panu chairman jong ke Senate Intelligence Committee Usen Storm Cotton na Arkansas baro kila syak persai lupa bat kila pha lajan haka jo kapor ya kecing kran ke bakersang ya kecing ki sipai kumjuru chairman jong ke House Intelligence Committee Reeves Reda ka penpau bayu trelang tang haka wei kaliang jong ka san hima sima utrom ubu jingma
ban pensyong nong rem ika sengs Republicans jong u daga jinglong trai san hima sima ban persya ya ke Iran kepala NM ban pensisya bakalong kepaponam hakinong Amerika haka jaka ban penyoso ya kari sekaliang jong u utrom usim ya ke jingma ban penpai ya jinga per jingmut ki bajilu bha jongka halor ki agenda jong u haka samoy ke baar u Johnson u belayaro ya ke jingle jong utrom persya ya ke Iran kom ke jingkhot ke badai ulaong haka jing hertma jong presiden kalong hapo ke bor jong u bat kai hap bat ki kam jong u presiden peladam kinong yalam haka kongres kilatip ya ke jing kerki jong kade ke jinglong jingman bat commander in chief ula bisyar bnia maka jingma kabalajan ka khamhe bat ya ka bor bakan simpor ya ke kongres banle AA loong Johnsons arla haki social media utrom hi open tang kendiat ke jing syania na ka banta ke jinga per jimut haka san hima sima nadu ka seng jong u wat haba ke jing kentho kidang wan na kinong kersan ki basyania tam jong u ke jing ki sipai jong ke Iran ka berngam bat penprai ke jing ki jong utrom kabala aibor ya u banwan pai biang saka White House bun kinong kersan jong utrom kilaya hab bat ki jing kular jong u haka bayakun election pan om peniso ya ke Amerika haki kam sabari bat haka jaka kata unlong presiden wala penlong ya ke jingso nga perkhat bang amik khmat ya ka banta jong ke kenhun senrom kabla jet yo trom loong ureps Thomas Masi Arki haka CBS ngila thait ne kitma bomkot haka thain mingi Masi bat u Democratic Reps uro khana na California kilawan ra ya ka jong karai halor ka bortma haka yung dorbar kabalong kadak hadu katno kaliang kamon bat kaliang kadiang kilia janpa halor kacing persya jongki yaki jengki jongki US sabari kamtam haka thain Middle East ka sorkar utrom kala banjur haka siublay idon haka tma bat ka program nuklear jong ke Iran loong Vice President J.D. Vance haka program jong ke NBC kabalay kendo bat kinong tho kubor bat utrom ulah yatma stat yo massive badai way na kinong tauan jong ka GOP pas kampa haka kongres ringkat barusan ka MAGA ka deban panhapno yau ne unong yalam bas ngosi utom masi kom ka klam ong presiden haki social media ka khubor ka babha kalong pangin sapet yau nong ijri ba phla jong ka Amerika ubayale persya yau haka primary jong ka Republicans bat ngan sodon sabar ka Kentucky panyalap election da ka bating shisha